Xayrli kech mening yaratgan tomoshachilarim, sizni Gong TV Sport ham muzika kanali salamli ham siz yanadan qonaqda yulduzli olashiqda. Hurmatli tomoshachilar, do'stlarim, bizning studiyada bo'lgan kishilar har vaqt ana yanadan sog'inib bizga qaytadilar. Mana bizda yanadan shonli qonaqlari Azamat Vaynalov ham Marsiliya qo'ynar olqishlar ularga. Narsaga ular bunda, demak ularning yangi kliplari bor, ham biz ularni bugun sizga ko'rsatashakmiz, ham ular turida siylashashak bizda. Aytagizlar, boshda siz shundoq so'rov, jaylaringiz nechik o'tdi, kimlar qo'ylarda yol etdi, kliplarga shundoq kirib ketimiz, yol turida siylashganlar. Mana biz bilamiz, Azamat qo'ylardir chet ellarda da yol etib yurgansiz ekan. İşte bilamiz artık, yolda ite bilamiz. Men endi ishlagandan so'ng yol sayin hatta bir yilga 2 tapqirda yol etib qaytam. Men bu yil endi Tunisga borib, rahatlanib, qizinib yol etib qaytdim. Rahatmi Tunisda? Shunday rahat. Nechik tigi dengiz yonidagina yotdingizmi, alla aktivni yotdiq bo'ldimi? Bir-iki kundan dengiz yonida bo'ldi. 2 kundan so'ng aktivlashdim. Tozara boshlaganini sezdingizda endi bular yotsam bir 5-6 kilo yemin bir aqaya borib qaytayman dedingizmi? Ekskursiyalarga yerdingiz demak. Yerdik, shaharlarni da qarab berdik, dengiz bo'ylarida da yerdik, butun plyajlarni da yerib chiqdik. Qo'ya boramiz. Narsa ko'rayotgansiz bor, barsında qaraga tirishdik. Shundaqda aybat yotgansiz, chunki mana kelib kiruv bilan ko'rdik, bizning Azamat qaralgan deb aytirgan kerak. Hayron qaralgan birinchi kelganda anda yo'q desta tugul edi hali. Marshali, siz qo'ylarda bo'ldingiz, siylab ketdingizlar sizning qarshi. Men olay qo'ylarga bormadim. Men rahatlanib ishladim. Rahatlanib. Mening anda yo'l yutila, olay trayga yurgan vaqtim yo'q. Azamat qilgan shu bir necha rayonga jir ishlab qo'ydim, kvartiraga remont boshladim. Astag'firullah tavba. Men anda zo'r. Meni menga vaqtim nijalim men yo'llarga. Mana bir-biringizdan siz har vaqtda bitgil birga kliplar tushasiz, birga yig'laysiz, birga shirinlar yozasiz. Mana bir-biringizdan ayrilib turganda sog'inishmadingizmi bir-biringizni? Nechik shaltiratishib turdingizmi? Yozish qaladik. Kliplar turida so'z chiqdi. Marsiliya yotmagan Azamatdan qola u ishlagan hamda uning yangi klipi chiqdi. U bo'lsa moda deb ataladi. Totalizatsiyada moda turida birinchi klip. Aytag'iz, biz ana ustolaylik. Moda. Uyga Moda, bulmuy modasız yaşar. Yoma çıkan modeller nişik şer. Moda, bulmuy modasız yaşar. Yoma çıkan modeller nişik şer. Ay ay, kim zamança glamur jurnalda ko'ngilgayin ko'klarga o'shar. Kim bo'lmasin hech sen kosma qizdan.
Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода белән киенә белү сихри рәхәтлек бирә күзләргә. Бөтен дөньялар ямьләнеп китә. Шатлык нур өсти хәтта күзләргә. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа чыккан модельләр ничек шәп. Мода, мода, мода. Marceli, big matur klip kelip çıkan uzunçelikli, her vakitte sizden klipleriniz her vakitte de uzunçelikli bular diye belirtmeye gerek. Mene bu klipin avtorları kim, koylardan düşürüldü, şularını silap gittiniz her. Her kimde bile klipne bitine zor şığınlar gerek. Boşta düşürmüyorlar. İyi. Elbette indi turmuşqa aşırışısı üzüm klipne. Düşürüşçüsü kim? Düşürüşüsü mene konuktuk. Şu kanal düşürdü indi. Şu kanal düşürdü, elbette. Malatsı yigitler, bik eybet işlediler, mena bik ışadı. Olga tabi da ola birsa şu kanal bilen birge düşürübüz dep oyluyum. Hele ideyalar var. Ola birsa tagın bir klip düşürge hıyalanam. Jır indi әзір. Тизден режиссер bilen işley başlayбыз ola birsa. Mene şunday. Demek sizge jiңsiz garip işlev uşap ketken ahırısı. Şoda vaqt көп түгел, vaqt ez, aytib vaqt әрәм etib yürür, hal yok. Tunista yol etip vakit erem etip yürümeyiz biz azamat. Biz işleyimiz ki. Türttürüm oldu. Sizden bakşağa taş attık biz bir belekeyine. Naşılay bulsa da men de bitti tik yatmadım. Mobilni işlep yattım. Benim de Bilemiz. Kaldırıp gittim. Ondan sonra yağa jırım тоже әзір var. Biz oturda yaşayacak güzel. Marceli'ye eğlenip qaytıygalı. Moda turunda bulgaç Marceli sizge bu klip bik yakın bulgandır indi. Tüşü de bik jingil bulgandır. Şulay bit. Yola tüşü jingilgine bulmadı indi. Sujetlar bik boy buldu anda. Ozanda da tüşüldü. Rüstem İshak stüdyosunda maturgana işlep aldık. Şovuda da tüşürdük. Moda temасы ol her bir хатын кызга да инде таныштыр дип уйлыйм мен. Барыбыз да матур кийинергә яратабыз. Ләкин тормыш мәшәкатьләре белән, тормыш авырлыклары белән ой вакытта үзебезне караганы табыз да. Хатын кыз бит инде матур булырга тиеш дибез. Сезнең кебек. Егетләребез безнең матурлыкны яраталар. Шулай сәхнәдә матурлыкны ярата. Шуңа күрә мода темасы инде ул бөтен хатын кызга да якын. Mene Rüstem İshakov deydiğiz bizning bitinde bek tanılgan dizayner. Ana nişik o'gitli aldınız? Nişik çöldünüz ana? Rüstem İshakov bilan men birinchi topqirgana tanıştım. Ana endi oldan bizning rejissyorimiz Alsu Xabiddinova bilan birga o'qiganlar. İşlediler var. İşleganlar şulay Ozamatdan oldanroq bile endi alar Alsu tanıştırdı bizni. Ol benim yoqtashimda bo'lib chiqdi. Hem men bek suyunam, g'ururlanam. Shunday talantli kishi bilan tanishishga, ham birga ijod etishimizga bek zo'r rahmat Alsuga tanishtirgan uchun. Do'stlar, mana sahnada endi
Elbette artistler matur bulalar. Matur kiyimlerden, şiber, mikrofon tutkan, yılmayıp kına yeri. Marsilya, emine turmuşta kliptagi şekilde şulay bigudilarına tağıp, pirojinlarını aşağıp yürgeniz var mı? Siz yaratasın mı andi şunday? Pirojinlarını ben oşamıyorum. Sizle. Endi motorgina yurib elbette bo'lmay, men o'zim turmushda g'odigina kiyinirga yaratam. Anda mashina. Men g'odigina kiyinirga yaratasiz deb aytmasam. Siz bek shunday bek utanchonni kiyinasiz. O'zimga nishik joylar, shunday kiyinirga yaratam. Uyda da shulaysiz tegi shulaymi bigudilar tag'ib tegi. Yo'q, bigudilar qo'ymayman, anday bir yaradim. Anday bir yaratasiz. G'odilik mening G'odilik. Sizning deviz g'odilik. Şulay deb aytira kerak bo'lgan. O'zingiz kulmaklarga nechik e'tibor berasiz? Mana nendek kulmaklar kelib yaratasiz? Sizning sahnaga keltirgan kulmaklaringiz ko'pmi? Nechik soylaysiz ularni? Mana shular turida sizlar bitingizlar. Kulmaklar ko'p shifonerlarda seminarlar edi. Ular uchun bir zo'r bo'lma buldirasi bo'lar endi. Kulmaklarni men kishiga ishonmaganliklarini yaratam, ko'proq yoltiroqli kulmaklar yaratam. Men aytalar endi sahnadash do'stlarimda sening kulmaklaring Marsilya ya quyruqli ya quyruqsiz bo'ladi deylar. Kibitdan sotib olmasga tirisham. Hozir bugungi kunda kulmakning nindi turigina yo'q. Bundan avval necha bir 6-7 yil ilk u darajada yo'q kulmaklarni bek sotmaylar edi kibitlarda. Men endi hudojnik dizayner bilan o'tirib biz söylashib, maxsus har bir jirga yo'raqlashtirib kulmaklar tegadirdik. Shu kulmaklarning aytib o'zimcha kishiga ishonmaganlar o'z sherakli kulmaklar. Eng birinchi sharatda buni kulmakni tiktirgach kimga ko'rsatasiz? Albatta eng birinchi borib o'zimning sahnadash do'stlarimga ko'rsatam. Ozamat bilan beyaverä. O'shasa ishlaydi u, o'shasi ishlaymenga. Shamasa salvat deb. Alay deb aytirga mumkin Ozamat. Shunisi menga ishlaydi. Ya bu jerinkisi var, ilemasını alabat. Turist meribeyte. Şöyle kerak yaqin do'st şöyle deyish. Mana shulay kulmaklarni o'zimning do'stlarim beyalaydi sahnadash do'stlarim. Aferin. Bek yaxshi artist kishini roman endi kostyumlari bek ko'p bo'lar, xotin qizlarning endi yigrakda. Iratlarning yana bir kostyumda bir lakirованный botinka ham ayda umr bo'yi shuning bilan to'yga kiygan kostyumini kiyasin. Shuna menda bugun to'yga kiygan botinkani kiyib ketdim. Ya'ni ketdik davom etamiz. Ozamat senga aylanib qaytdik hali Tunislarda yotib qaytdim deysing endi. Shulayda sizda klip tushirgansiz bitali. Ulgurgansiz. Ulgurdi. Qachon bo'ldi bu hal? Tunisga xatnama Tunistansınmı? Yo'q bo'ldi Tunisga xatlaydi. Mana shu Tunisga xatli ishni bitirib ketirish uchun jirni da ular ikki parallelni bordi. Klipga hozirlik borganda hali jir ishlanishi prosesdagina edi. Mana shu jir hozirlanib da bitdi. Onun ortidan bir atna oldu mikan, yo'q mikan biz klip qaratdik. Klip sharq stilini deb bilamiz. Mana haligi stil sizga yoqinmi? O'zi aytasizmi o stilni, sharq stilini? Sharq stiline kelganda, bir narsa aytadi, mana kuzatib borsang, bu endi Yevropa muzikasına da bir klip kirdi sharq stili. Ruslarning da bir kuchli kirib bora. Endi bizning tatar estradasida aldanıraq deb aytayım, endi baribir nindidir elementlar bor. Hozir ko'proq mana bossam shu mana vostochniy stillarga edi. Motor miyasi sharq degan shu bet nindidir motorliq, tuslar, hislar. Ya'ni bizning tomoshachilarimizga da bek ishor deb o'ylaymiz. Aylangiz e'tibor bilan qaraylik. Yonlarimda sen
Yarı aşık buldum sen yağımlı sikimli Bakşalarda şeşek atkan olsu güller şikelli Sina bulgan mehabetim Muzi bir dünya tüsülü Yanıp durgan ut tüsülü Dey taşıp durgan su tüsülü Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Yarı aşık buldum yaşlığım tağlarında Sine kurgan günden birle ut yana yüreğimde Sina bulgan mehabetim Muzi bir dünya tüsülü Yanıp durgan ut tüsülü Dey taşıp durgan su tüsülü Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Bäxetli buldu yep yazmış bula gitken bitsile Nazga törüp köngülimni kabul etsi yüvimni Sina bulgan mehabetim Muzi bir dünya tüsülü Yanıp durgan ut tüsülü Dey taşıp durgan su tüsülü Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Yanlarımda Sine küttü ömrüm Yanlarımda min Saklarımın seni bağırım Yanlarımı da Sine küttü ömrüm Yanlarımı da min Saklarımın seni bağırım Azamatның бик шәп клибы килеп чыккан. Шуның хәтле күп матур кызлар биеп йөриләр. Анда моның хәтле кызлар игътибарыннан башлар әйләнмәдеме, Азамат әфәнде? Әйләнгән чагыда була инде, хәзер ул әйләнүгә мин күнегеп киләм. Шулаймы? Кызлар белән күптән эшлибез. Буны кәнсездер, Туниста да кызлар белән баш әйләндергәнсездер белән. Бу бик көчле шоу балет, Жасмин. Миңа аларның эше бик ошый. Күптән инде алар белән бергә хезмәттәшлек итәсезме? Аңлашылды. Сез йөз шундый кызлар турында хыялларга бирелшәсезме, менә ул кызлар турында уйлыйсызмы? Именно алар турында. Юк инде, алар турында гына уйлап утырмыйм, чөнки мин аларны еш күрәм. Еш күргәчтен алар турында уйламыйсың инде. Сирәк күргәннәр турында уйлыйсың. Менә аларның күлмәкләре дә бик матур. Үзегез әйтәсез, менә шундый күлмәк киеп килегез бу клипка, мондый ничек биюләрен кемнәр куйды? Монда инде күлмәкләргә, киемнәргә килгәндә без менә шул җырдан аларның киеменә
туры китереп, мин үзем киенергә тырышам. Әйе. Яисә инде минем кием булса, алар миңа җайлап сөйләргә тырышалар. Менә сезне күргәч гел стиль турында сөйләшәсе килә, чөнки сез һәр вакытта да шундый бер аермачык, аерылып тора торган бер стильдә киенәсез, прическалар да шулай. Менә ничек уйлыйсыз? Прическа, менә матур прическа кешене ул матур айтамы, ниндидер кеше бер төрле генә прическа йөртергә тиешме, әллә алшынып торырга тиешме, ничек уйлыйсыз? Азамат, чөнки сез менә гел алышынып торырга тырышасыз. Марсилияны хәтлек түгел әле, ә сез һәр вакытта нәрсәдер белән дә шаккаттырырга тырышасыз халыкны. Шаккаттыру түгел инде бу, менә мәкаль бар бит әле Артем. Киемне кеше бизәми диләр, дөресе. Шулай димме? Менә или кешене кием бизим икән, или кеше киемне бизим икән. Моның кайсы дөрестер? Мин моны аңлап бетерә алмыйм. Төрле кешегә бәлкем төрлечә. Мин русчасын гына беләм, встречает по одежке, провожает по уму диләр. Әй, анысы да бар. Шулай инде, әйткәнемчә, мин үзгәрештән курыкмыйм. Эчке тормышымны үзгәртеп тырышсам да, килеп чыкмаса, мин инде тышкы тормышымдан башлыйм, тышкы кыяфәтемнән башлыйм үзгәрешне. Тагын менә минем үземнең бер сорау. Бүген сезне студияга килеп керү белән күрдем, икегез дә бик ябыккансыз җәмәгать. Бу бит инде бик авыр эш, кайлардан сөйләгез әле безгә дә. Менә мин дә тазара башладым, менә шунда утыра. Бик таза син Артем әле безгә, сиңа әле миңа тагын утырырга кирәк. Без диетада утырдык. Икегез бергә. Икебез бергә утырдык. Махсус менә шул. Әйбәт утырдыгызмы? Әйбәт утырдык. 3 ай утырдык. Йомшакмы соң? Йомшак булмады ул. Йомшак булмады. Именно менә шул клип өчен дип әзерләндек. Чөнки Клип өчен? Клип өчен, бу клип өчен. Чөнки инде үзең беләсең, камера ул шулай. Biz strogi Yaratan. İstəbilən тұрanda o zaman məktəm sən bugün нәрсә ашадың. O zaman bizə knəydi. Bir-birimizni tekshirib Kaloriyalarni şutlay şutlay. Şutlay. Anlaşıldı. Нәрсә ничек тоттыгыз? Сөйләгез инде, нинди сире бар моның? Менә сире мин үзем ашамадым. Yok, ашадым мен. Ишеткәнем дә бар иде, укыганым да бар иде. Сильдире диетасы дип. Менә мин бу дөрес микән, бу шын микән, ялган микән, үземдә тикшереп, минем бар шундый моментларым. Эксперимент ясый торган әйе. Бу шыннан да ябыктыра микән дип. Әлбәттә дөрес эшли, бу сильдире эшли. Моңа ышанырга була. Гел сильдиреген ашадыгыз сез? Yok, sildirigen дисез. Sildirigen ашамадык. Sildiriden Җәй буе сильдиреген ашап йөргәндән. Sildiriden аш пешерәсең, менә шул ашны. Аш кыздырасыңмы тагын? Кыздырмыйсың, кыздырган әйберләр ярамый. Кыздырган. Менә шул ашны көн буена күп ашый аласың, шул хәтле ашыйсың. Anlaşıldı. Siz быелгы Манзара музыкаль премиясе номинантлары, ничек әзерлекләр бара бу эшкә, мондый зур тантанада катнашканыгыз бармы әлегә? Мондый зур тантанада әле бик музыкаль премияда катнашкан юк, моның турында инде уйлыйбыз. Чөнки инде бу зур бәйрәм дип әйтсәк тә була, бу монда инде әзерләнергә кирәк, үзеңне дә күрсәтергә кирәк. Шулай менә әйткәнемчә, тышкы кыяфәтеңне дә күрсәтергә кирәк. Монда бер-ике килоны да тагын ташларга кирәк. Кием турында да уйларга кирәк, чыгышың турында да уйларга кирәк. Чөнки күреп торабыз бит, андый кичәләрдә ул син ничектер барыбер да аерым булып тора. Шулай. Менә яңа сезонга нинди яңа җырлар яздырасыз, концерт программалары әзерлисезме, бәлки Казаннарда сольный концертлар куярга хыялыгыз бардыр. Сөйләп китегез әле шулар турында. Мин менә бу ахыргы көннәрдәге генәле бер 3-4 җыр эшләп куйдым дисәм дә дөрес булыр. Авторлардан әле Ирек Габдрахманов дигән дөрес әйткән бик матур җыры "Бәхетле бул балам" дигән җыры белән бик ошады. Менә аның җырларын иҗады белән таныша башладым. Бик матур җырлар яза икән Ирек абый. Тиз генә аранжировка эшләтеп алдым. Менә шушы җырга клипка төшерәсе килә. Бик мәгънәле җыр, сүзләре бик мәгънәле. Әле мондый стильдәге җырлар минем җырлаган юк иде дисәм дә була. Бу халыкчанрак инде соң. Димәк, яңалыклар көтәбез Алла бирсә бу сезонда.
Азамат, сезнең планнар? Минем инде менә яңа җырым әзер була шушы көннәрдә. Шуннан соң сез сентябрьдә китәсез ялга. Яңа Төркиягә бу юлы. аның җыры да шул тирәдәрәк. Бу җыр 1001 кичә дип атала. Кабатлансын иде кабат, миңа тагын 1001 кичә. Менә шундый сүзләр бар анда. Бу инде әлегә Сез пашаны уенчаксыз инде мондаймы? белмим Марсели килеп сезгә кәт сөйләшәк. 1001 кичә. шулайрак булыр микән? Sizge bir kilişleri şöyle big motor kilişler değil bu klip Allah bilir. Менә бу идея Артём. Bu big zor değil. Direkt ideyalar da var iken eliminde. Yani big motor oturdu, big motor klipler kelip çıkan. Kilesi sezonda da şimdi yok motor klipler düşürülge, məğnəli, ciddi, şulay yok şayan jırlarda icad itirge, yana kompozitorlarını tavarga, alarını icadlaşlıq itirge, gümən sizge enerji taşıp dursun sizden, çünkü hazırki zaman sahnası energiyini yarata. Yanədən bizden studiyamızda sizni qonaqda kütüp qalabız, kilesi işraşılara xətlik, sizni görüge biz hər vaxt şad, hem şuшы pozitivniy notada biz tamaşabızını, tapşırığımızı tamamlayız. Kilesi işraşılara xətlik, sağ olunuz, qadirli dostlarım. Sizin белән күпкә саубуллашмыйбыз, бары тик манзара премиясына хәтле. Шунда очрашуны көтеп калабыз. Исән сау булыгыз, көтеп калабыз.